Kumsi benta bankan tiu shu ya ke jingla kai cricket hakitan sora kumta ke Rising Phoenix Cricket United kelapelong ya ke first Sohra Shella Constituency Cricket Tournament Arhajar Arpway Tdong Saikuna Pdengshnong Sohra kata haka khatsau tarik unopra Arhajar Arpway hakani ke sngi bapli ya ke tournament laidon lang u President jong ke Rising Phoenix Cricket United usamla me balajit bankiers imli rengkat bat usket tri jong ke tournament usamla lamshai mur si imli bat laidon ru barsaki hakani kasngi lingba u president jong ke CPYC Shera Pdengshnong Youth Club usamla Milky Way benur bat kiwei bat kiladon hadu laipo artli ki teams ki beshi menta hakani ke tournament na ki thain Sohra bat Shella bat ke jing please lang jong kani ke jila kai kalong hapdeng ka BMW Pyrshah ya ke MLP Sohra Police Station nakaliang jongi kum ka klub kubinong lam to kani ka klub ni pelong ni kani ka first Sohra Shella Constituency cricket tournament Arhajar Arpway te nyai khuplei ning kong AFP baro ki teams wilaiwan berkunjung pat ba di jalan kat lang bat ni Singapore berkunjung di para members berti invitees sebelah dan lang Singapore te kani kediksin ke beningkong ke bangi yo berpelong ni kani ka tournament ke jungi kumbangi nasen haus nyam Arhajar Kapra te kani kediksin jam ke beningkong tingi kerman ba kani ke tournament kan long ke banyak bet JRT ba ki baro ki tur ki game ki benangnya sedien kindong ba itnat bat kebangi ngila yo berpediang live art likit tim ki bon banjalaka ya kan tournament kemen kini tim baro kin yo ban sei ya kisap ya ka bakum kembangi kungka klub ni temu ban kentiu ya kasap jong ki khna hakan ni kadong bakathan ke jungi Sohra bat Shella Constituency khnang banon ra ya kata ka jing man ketiu ya kasap joki tolong dengan ke tournament tang ya kani regui paki kum ki football kum ki badminton indang ya persiang indang ya patch adian ke ga ba bu aklenti ni bini banyak kani kadang de reksin jam benikong bat ni kerman hiba kani gelong ke bajob bat nyur ke jing kersan hiru kamtam de kinong nikmat ke jongi ke jing temu jong ke Rising Phoenix Cricket United tolong dengan ra ya kani ke tournament baruan ra ya ke jing iya bat ya ke jing teli jong kinong ilakai kamtam kinong subsinong hangni apo wari bakathan ke jongi Sohra bat Shella Constituency tang katahi ka jingtemu ke bakong santang ke bangi pelong ni ka tournament ke jongi nakaliang jongi ki ka Shera Pdengshnong Club ni tenpau ya ka jingsngo bangu ya kani ka Rising Phoenix Cricket United ka bala sim ya ka kala sim ya ka ban penong ya kani ka cricket tournament kani pamadan ke jongi nakaliang jongi ni sngo ni ai mesim ya kani ka Cricket United ba rasim ya ka sinjam ban sedang ya kani ka first Sohra Shella Constituency Cricket Tournament ban kathong jong karo kolong ban kentiu ya ki samla jong kani ke bro atlet constituency jong ki samla jong kani kathan jong ni bro kowe ban kentiu ya ki hakalang jong ni cricket bangi kermen ba kani ka club kani ka United kani ka club ka Rising Phoenix United Cricket Club ba tam kan pengkut no tang matang usnam dei ngi kermen ba hawi usnam lo kanang la ban organize kum kini ki tournament kum kalat ban kentiu ki samla ki jongi nang ba kini samla lambai ni tournament ni ba ki tulong maki lesi kin sayo macam menta patah ka state level ke ba ki sama jongi ki dan kam ki tangum tahi ngi su ai ka jing tournament ki ba nakapor bakin la ban organize kini ki tournament
Kaji lek kai kalong ka baitnat bah hakaba ka BMW kala job ya katos bat kala yo bantiet ningkong bat kala kamai shis pak sanron all out bat hababe ya kathong ka MLPA sora kala yo ban job ya ka BMW da sa weekend bat nakaliang ka MLPA sora ubla tiet bun bah ude USI thang seng di sangma ubla yo ban kamai live aron khat prabol bat kumjuru ubla yo bun wicket naka MLPA sora udai u tesang di shira ublayo sa wicket lai over. Bat nakaliang ka BMW ublayo pantit buon udai u samla richi dingdo ublayo lai punruran ar punyo bol. Bat kumjuru nakaliang ka BMW ublayo bun wicket udai u samla ket dor majau ublayo lai wicket lai over.
Batsman number, please. Wait, to them. So I go. New batsman on the pitch. Touch close to the wicket. Over up, 4 overs, 19 runs.
Batsman new bowler. Let's see what Manchua can do in his new ball. It's a white ball. That's a good place. This over. बेहतरीन शॉट बैट्समैन द्वारा गेंदबाज को प्रेशर में डालते हुए बैट्समैन बेहतरीन शॉट एक और बार बैट्समैन द्वारा गैप में खेलते हुए गेंदबाज प्रेशर में आते हुए व्हाइट बॉल डाल दिए और ये बल्लेबाज ने हवा पे उठा दिया अपना बैट खुशकिस्मत था कि फील्डर के पास नहीं पहुंचा बॉल इस ओवर की समाप्ति पे 5 ओवर 34 रन 3 विकेट लाइव विकेट बहुत ही अच्छा थ्रो था बैट्समैन खुशकिस्मत मुफ्त का बॉल में छक्का लगाते हुए गेंदबाज प्रेशर में आ रहा है और ये फ्री हिट बॉल मिलता हुआ बैट्समैन को फ्री हिट अभी भी जिंदा है
और ये बैट्समैन एक गेंद में 10 रन कमाते हुए एक गलती के वजह से बॉलर का चेक, बॉलर चेक। एक और छक्का जड़ दिया बैट्समैन ने। बॉलर को बहुत होशियारी से बॉलिंग करना पड़ेगा। नो बॉल का नो बॉल ऊपर आ रहा है। चेक, बॉलर चेक। बॉलर को क्या हो गया नहीं पता। चेक चेक चेक। एक और छक्का जड़ दिया बैट्समैन ने। बैट्समैन तो रुक ही नहीं रहा, बॉलर को कुछ करना पड़ेगा अभी। तीन छक्कों के बाद बॉलर ने अपना कमाल दिखाया, विकेट गिर गया, रिवेंज ले लिया। Over Sansukna run, 6 over 59 run, 4 wicket. घुमा के बहुत खुश लग रहे हैं बैट्समैन। बैट चेक करते हुए बैट्समैन कौन से बैट से छक्का मारे। बेहतरीन शॉट, फील्डर एकदम दर्शक बन गए, सर के ऊपर से छक्का लग गया। बेहतरीन बॉल के साथ बेहतरीन शॉट। गुड बॉल, गुड बैट। बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन बॉलिंग। बैट्समैन एकदम खड़े खड़े डिफेंड करना पड़ा उनको। और ये कीपर की गलती की वजह से एक विकेट छूटना हुआ। फिर से एक और बार पीछे शॉट लगाते हुए
दो बार मौका छोड़ दिया फील्डर्स ने। बॉल बहुत लंबी समय के लिए हवा में था, फिर भी कैच नहीं हो पाया। बेहतरीन शॉट बैट्समैन द्वारा, चौका के लिए जाता हुआ एम्पायर का डिसीजन। Habakran bak kini alam jong kani ka kelom kila ong dah ka bapen pau baka jingtmu ke jongki ban pelong ya kani ka tournament kalong ban se ya ka sap yela ka jongki kena samla jong ka thain Sohra bat Shella ha kaliang ka cricket bat kumjuru ban warra ya kata ka mensim ya ya tli ya Tdong ha ka thain hi baro koi. बेहतरीन बॉल एकदम। गुड बॉलिंग डोमिनेट करते हुए बॉलर बैट्समैन को। एक रन भी नहीं आया इस ओवर में अभी तक, बॉलर डोमिनेट करते हुए बैट्समैन को। थर्टी बॉल्स 60 रन्स टू विन। Kapten jong MLP seorang ngapen pa ko jing songu ya kana ka Rising Phoenix kapnya kini ka Tournamen hak ba mentakasi ke jing lakai kali ke dong ka MLP seorang bat ka BMW haba ngi ngila long kinong job jong mentakasi bat ngai ku sibun ya kani ka Rising Phoenix bakal ala an penlong ya kani Tournamen khanang ba la ban sei ka sap ka phong jong kini kitan Sohra Shella Brokaway tangkom ne ku sibun kapten jong ngari Richard walang ngari kapten jong tim BMW ten kon syam nga pa ba ga jing ku ya kani ka club ka bala pelong ya kani ka Tournamen te lengba jong ne club ilayo ban yele kai ban pen i lagi sap ki phong ki bangi don hoi le se mentak singi mat ka jingrem tangba nang di shman ngi kermen bangin sai yele kai bhai ting ko panwan ak game ko panwan namar ba inum du jikermen ndai kai thong jongi ka long hi ban job ban kermen bangin practice ba inai ka performance ka kham ba shu te ngim du jikermen ndai ngi trang bangin kham le kai ba ka game ko panwan leswan